TV. Mudanya no tuko. Mudanya no tuko. Mudanya no tuko. Ritango ge Kinyanda kanare. Ritango ge Tuana tuande sukuru. Ritango ge Atongeri agonto konde. Ritango ge Ritango ge Okairi mwana Tuthunkume ni kogoro kangi gakega kugwate ogeni kiri mubango jetu jo Tuthunkume tukianga ngeri itho rietu nikenda tukugwatira ngono mwanya muno ara tuga ni your business story kana rugono rwa biashara yaku nikenda ukomba okunura bange mathuganio na nyankuruki kuba kunura metho nikenda bona kuraja bauge gitari ringi nkoro irija kirie kwenda na nkoro irija kirie kwenda nyangugine yaku ngugi yaku ikatherema kuringana na uria kumienda muturene jwaku tuga watia ngugi igakonera gya kuria igakonera gya kunywa nenya gwika kamuthithu gitero ndene utuga no ntwichije achingene ugachore ambiria na urirekiria na ntuko ya narua turenda kugwata Tuthunkume ibobo mwanya mantu jegie kulitana kana iria muchomba auga gutireni kuru na ni mtu mwithi wiritanirite na bwawe kinya agikura akurite ndete kuro na inya muno na ndithite goture gakwa apa na pale ukeja kuthira te bainge batonya kiri ngugi iji muno maturene jetu na tutegere muno ndene Tharaka Nithi County ndene ya Meru County itena nani ikinya gwekinya tuchemani nawe tumaririte atugweka rugendo kawe uri ambambiririe ari akinyite na muno nkuruki kuri matunda ona kumania na urethi oamwe na uritani bokuru gwotura kuria bobo na uthira wendete muno mantu jaja itena nani kinya gwekinya tuigwe kiri mutaramu wengwa kana baraba ingi baugana kimiru bakagwa kiri mwene tinda ari we wengwa nontu nomba igu tutariria no ije wega no thuku na rugendo runthe mara rukalimbito munene gitongo kagwi ikinya gwekinya kumana ndi mwaka muthia ne twite na mbere Kuthunkuma kuri na umithio. Mugeni wetu aijikene ni baraba ingi tawa madogi amarieto jaku ja thirikari ni jariko na gitumi kire uringi nimbi ayobwaga ambita wa Kinoti Wilson kana wa madogi ande wa madogi ro rijikene muno so inditaga ngoge ya kutreni kuru the dogs pedra mendete muno na entrenaga all the types of breeds cha kuru to na breeds nyingi muno boro kinya yegana so ne dipendaga na client ire nayo na kaire imbreedaga kuro injaga chikethera ikuro chijekene na ndi kotena ira in breeding yacho so kethera ikuro depending na ira client akwenda na mutratarajo ayo no kuna mtu enda kuro sharp ikadiata manto mengi yes ithuganiriria kuro na withi bwaku inari umire so commitment yakwa ndi school ndikana itwathomaga na inya after colleges, universities, toka graduate baba ingi mono, but the jobs also chitare inene mono, but mostly in the secondary school, idonda ambirie na ndenda igento ndari very passionate about. Teka batu turerete kurundi mwana kanambi, uni mto ncharito mitaene, but with the passion that I had inda ambirie na ndeko ambia kwena muchongo wari muchoro kwa mono ari imwana jeshi wa Britain nanda koja nendete kuru muno na neta acho nandi inda muthingata muno ntoke jete kutembelea mutumangina nandi kona agweta ndati gwa kuru nandi yo ningeta gona bantu maingi so inda na mtu wa komenta na kumbika through some classes cha online na kwenda nkuru kinaambia ku ndingateria na ethora igento mpendete nonto igento ndathia nandi I'm not forced to do it igento kwenda kona kuru thia 1 2 3 4 yeah no kithoma riri uri sukuru njota yaku yari mbi so ni indendete tu gukora ura mwana akora naturally ugeta kiri system ira irio skuru ukathoma you do your level best onto inda thia bubaga kiri academics michetho inda matoka 100 200 meters moka nationals na even apart from that kwena gintu ija calling indari indona kuruwe kurukete ni indari na mtu okokea
and in as much as also matters mantoja scout nonto itutani to conserve the environment, to take care of all the living things that we have. And in the enda kurumono na ya ngeta ora we mwana okaitha gento okamanya wetete skuru kwena kuro kona barabara na wachirumia na nde that one chiambia ompenda so chikwambia igompenda na nde okona igento ntamenyaga but later ikeja kundungukira but also my mama atagwerwa mono no tunande menya kwena notion na unja na nde etani tia kuro mbina mbi na kali nya kwena notion ya anto na una imbi weja kuro nikechi kwendete but no mpuge ndegoro nese mtu onde mnyama mtu anatembea yoyote anajua lugha mbili upendo na dharau so kere animals zaizi kanda achonera love kinyira chitomba kotemeka chana u barabarene na chiampenda yes ne atea warikirie na kwiritana mantu jegie kuru so na ndende kwambania na nini na kuru inde ajira komanya kwena gento chiendete na mono chitionaga kwendo that is the first thing nonto kuro chia okathingata historia kuro kinya 12,000 years nyambere njeso nambi no na michoro ne chora ko ikware na kuro but kato tamanya ya karate no nde itotwa room ya imagination but also something to do with that and ndo kwera na ndenda ndetania na muchoro huu inambirie kwenda kuru kina riu nyakutagena na WhatsApp zai tunacho so it was hard no tokanda ta kiri muto ngina aga connect nawe but also the best thing ikwari na nde nini cheja YouTube interview na mauku no ntonde na some nini aja amakuja kuru nambi so nuje tugaga experience is the best teacher so actually inda managa from those bara bejere meke mingi nyambere kwa hata baadhi ya mtu akiandika yukuja reuri yawe na kaire kuro ora okamitana enge okamitana yankuruki so that iga ya kumenya kuru kwena gento endete na kwena gento enge tendete neo ine ndidire ni ujo ndo ntonandija naja Kenya kutena school specific ya kuru kweta gwitona manto kuru nonga utonyere kiri armed forces oe jeshi oe polisi au no ugeta utonye kiri dog section na ndenya kwena market jeu but ja Britain na US you can take some courses na ujoke courses no kadithia na uketha wena mtu okugututa na kuna nkaira inspirations akora upate kodithia mwankaja nawe akenda kumenya nato kodithia so ara ndagwiriru ichio ira ndonere mbete chakwa chia mbere chia kutrain yes o kanjanje gaka kangugiji akurionga nthiguru ya Tanzania ni ontuba kuru na nkuruki kwigwatira mbeje chia mbere no ntuba ngugeo iji bobo buramwikira kamurutira nkuruki uchigirwe so na actually about kuru mbere ntamanya inanga kinyachio ende ndekwambia kuona mbecha idona ndambire kuona so no ndivyeje eringoge so no support mathe na mantu jamwe I can buy my own clothes no pone kuda gento brother kwa na kionka kama provider go kurukira kuruje unambi and then ndonere kanyarira ndetere trip ya kwa mbere Tanzania ndo bakuru yes ne ndona ndeta kwenda kuru Tanzania neta rekwa ikuru ndaitene and then also no ntoba politicians bamwe uje igitarira campaign ibenda gwika mbecha ngarine na ibenda mtu ko trust na kanya pie kana uriko utomba ko trust mtu mono but kuru internet no umethithie so I had my dog nda meta hope because kuna gita ndarinde ko lose hope kabisa no ntuba mantu jama ingi sorry for another day na nde hope era no nejere ko ntege no ntu kwena politician no mwa amendere mono ambera monde enda mwirari ambere nyam nengara ngiriwa ne tenda mwirari no ntone ari kuru nene mono na ne thongi na nde ande akontuko ngirithano so na kare na kuru for around 20 days ya na uneta chona na me mathera mono so kona ra mantu jambire kuthongoma na kare na ku everything is a learning experience na bado no nkola na I'm also happy inko inspire bange na nkiba mentaka yes anto bajukagia ate gukarania gwaku na nyomota kuru hill na nde at first ora kware kere ninishi kwena notion ya reo hill good stay na nde kachigerwe chikomis notion ya reo ikwetherwa nguge ya gutethia ukamita monkari
but gento kia mbere kira mtu bati kumenyera iretwa because I had a good name, so indeta go train kuro na manto jau na bia thone na ambi so na kaire kinya leadership roles ile ndio kanisa na ambi na naja ome. Now people started to admire na kaire kuro ichi ni idaro ne relivaga mtu stress kana manto ene najo meana ande okweja kuro na mbere go kurukira kona utitonya kire ma drugs na ambi. So I also started kona inkwambia ku inspire bangi na kwenda bila nkodhivya, so we could take a dog for a walk kana kwena mtu uthirete skuru kana ko atena gento gya kuthithia kama na twete tukathambia kuro okona kuthambia kuro imbecha the cheapest you can charge kede kuro 500 okona na igento gya kara 10-20 minutes okuthambia no kuthi okothiria so taka gotena ngogengu che kumono but imto ko chikomit na kera murungu akombera akyo nonto inside of mto onde kwena gento kera unique na kyo na kera murungu omete ko modari makyo. Yes. Kirigwe uri na rwendo kana passion ya kuro na mugeni wetu ntuku ya narua agututariria guti sukuru yoritani ba mantu jege kurundene ya nthiguru ya Kenya ali kwira uju kama bati kumenya mtu ena nini jeu ena passion ena yo uje kuna gento wendete wengo onitha ino nkwire non tinde na kruichi onde na ngati thambia ngati tia manto no tibyo nkona ntuku ende nkwana ngwiretwe because it is something that I love. So kere omto onde kuna gento kera aspire kwa but it doesn't mean that kera okwenda kwa menya kuna gento kera mtu non tuja thaiji kere young people kuna into bidatu is what your parents want you to become. Achari iba kwenda wa gento fulani uko no kwenda wa gento fulani na murungu no kwenda gento wa kuintendere wa ndio uko kwata. So from the three things view bitomana and mostly the young people baka depressed nkavya bingu ya muchari ile bingu kwenda kana oni bado ndi confused imbi murungu akwenda nani okongwata na kairekere young people kwenda into bidatu kwena time kwena energy na kwena resources. So a young person ena time ena energy and atena resources katuge becha nandi atena becha and kwa ena resources ena energy and atena time retire ena time ena resources atena ambi atena energy. So the moment society tokana batu tokona kento keu igap ire kwereo so mtu kera endete wengwa no uge ukenda kuruno nto china mbecha endo kwa wenda kuruno nto china mbecha ara mbecha chikaora ukona utechienda. But if you are passionate about something, no one will be able to repay you kile kintu kera wendete kodide so kanija na passion na wendete. Yes. Nandi kiringugi yaku ni kurithia kuru kendia ni kuritana kiri bareba kwenda kuritanirwa kana ikuguro kiendagia Tuthunkume bwaku ni buri kuthiriria. Nandi answer switch on the chaku correct wa mbere oni mbere tekanda mbete na kuru kwa mbuga ankale rampendagie arika kanda tanga zuke kurunka wakachio kwa kachio kona ko kumira nande mtu ompona mtu ompera kuru wena kwenda muitanira okongwa taka kwenda mbetani okome walk ewu ni mbere so imboka kuru intraina kuru boja ire kwena mtu nowe na kuru ewe akwenda kutrainiro bato nani indambire nande manto jakuru ndambia nani kuona chiako ande kuona chiako na kuka ndajere kuona nyakuru inyenge ngotrain kona kuru jaka chumete chionde amwe irode joromwe nande ninira sharpness we ekathira nonto German Shepherd nesimelaga radius 7 kilometers away, so you can imagine ko smell kwa yake and the moment ambia ko go chimix no ambide egota nini chayo. So the best thing uranda ndambire na ndeka ndambire kurithia kana mtu akora nakwenda kuru fulani no tena yono ne tena aja so kona koka amechwa because dogs are very expensive na kaire they are also easy to maintain. Yes. Kuri bo bathingatirite mubango juju bomba kuthia ngugi juritaga ugategare umite na ari okinyite gwekio kinyaniritie omba gwikumeria. Good. Yes, so I'm proud of many things. I can be able to maintain myself. Ndena hoteli nene indira ya online ngogechi yako ndia nguo chako wekera irato kirato kira na ndimpa ndia cheapest ikia 5,000 you can imagine na hiyo ni manto ja dimo my first kaploti ka konda gore ntu wakuru
Kwanza ndari Nakuru ndeta ndendia ithatu. The three of them chiambitara 280 ndeta ndanengera mtu deposit. Kwena wakido ngenda atrenera kuru ndama kwena mundangwenderwa no kolora agwerirwe nkuruki. So also people who mentored me na kugwirwa kwao twatonya agreement ine ndagora munda nkira mathe arigara muno, and also it supports. So anga actually ngogera kwa nene buru ikuru iyo nende tarambe chinyingi kana wendo bwakwa but hapo au anginde na sedaso sidenge kinyacho ndizayaza nare. Yes. Ukiinya iria kamereneji antu babethi ubathatia igurure gwikuria na twanya ture turio twangugi. So now to the young people, ana ukona wena opportunity mitumire bwega bombere. Wajaire believe in yourself. Bojadato don't wait for anyone. Menya kote mtu jaga na idea injero, it is how fast you are. Ontoni nde kurealize indambire company kwa ita Wildon Dog Services ni na incavate activities nyingi. Da kweja anto baba nene meru musicians nambi I do it. Kere maskuru daiji mandawa nde na sniffer dogs mbikayana chika sniff chikandetara gentokera nkona. So kere monora were confused atije imbia akonda gentokera wedora wendete buru ukire yenyo otije na gikaja kokuretara machiara jaku. So believe in yourself, trust the process, murungu embere na katumbanira. Yes. Bitikiria na gitio turikiria ukwa narua kirijeja jonde othithagia urenda kwaraniria kana kugukinyira atumira njira iriku. So mbere no bancho na thimu no ba tuena ekwa 0728 359 601 gacho karakare 0728 359 601. Kere TikTok ndio cheta Dino wa Madogi. Kere hashtag chakwa chonde Dino wa Madogi. Dino wa Madogi. Nibage sana mwana Tuthunkume na ruo twauma na rugono rwegie uthunkumi gutumira nyomo ijekene jakuru na nchambe gwitwa Ndino agutwereza bwegama ni passion iri ari nayo kuma ari mwana munyi toyo marietwa lakini muthiene inya akija gutonyana nabu atejekethera nuntu bomba ikumonera mugate muthiene John Tuko kirugono rwa tutariria twira gikino kiawe ni riria amukire mbeje cia mbere gukurukira gutireni kuru na ni untu etherwa ari na bundene ya nkoro yawe kwa kagita gakaraja lakini ketha kuwa rugono rwa bwega mani ati tiguntu kwingi ndene ndigurwe Kenya ukethera kwina gutireni kana kuthomera utireni bokuru bwawe ni guchiendera boni kwiritaniriya agatonya online na nikio tumithukie mbithe tuga ntukuchena ndi nonto mitandao erio no bati kumitumira njirere yagirite no ikuretera mantu jama ingi na jama thongi muturene jwaku utigature kuga ndigurwe Kenya gutena ngugi nonto eji ne ngugi aciandikite na bwawe na gututariria bwega makira aikumairie muno kumune na ngugi eji nimbito munene gitonga wakagwega tunokia nini tuchemane gichunje kebire tuchemane mutaramu nikenda tutanambira kwathana kirira nkuruki muthine John Tuko twitane mundune turetane werune na jora tugakire mubango jojo ni kuthunkuma kuri na umithio muthenya no tuko muthenya no tuko muthenya no tuko Ritangoge kinyanda kanare Ritangoge